Amen bazalwane, lishonile egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngicela nje ukukhuluma nganabufakazi obubekwa ubrother Enigma la ngenhla bazalwane. Ngisabheka lesithombe engisibheka la ngephezulu. Ngibheka itafula eligcetshiwe kahle, elingikhumbuza ubufakazi balokho uNkulunkulu angibonisa kona nami ngo-2007. Kuyafanana naloko okukhulunywa ngubrother Enigma la bazalwane, because nami uNkulunkulu wangithatha wayengilayela izulu lapho khona safike sangena khona. Sathi masingena kule ndawo le engakubona bazalwane, it's unspeakable, akuchazeki. Ngulapho khona ngabona ngisangena nje ngicala ngibona indlu la ngaphandle. Le ndlu lebeyikhavwe kahle, ikhavwe ngemacembe ema-creepers. Kunanama-plant abathi ma-creepers acanca ubonda. Ngawo-ke lawo ma-creepers lawo afuna kuba no-yellowish la center yini, kanti athi leli cembe lakhona the leaf ifuna kuba sort of i-heart like. Bekavaleke ubonda, ungamboni lo pende walobonda. Wafika kuJesu Kristu lapho weza ngesekudla sami, wafika wadonsa isikhiya ebesingangaba ngelimitha ukubekisa noma i-30 cm ruler. Yes, into enjalo nje, i-30 cm ruler. Wasesuyahamba uyayifaka lapha embotsheni encane, abeyifaka nje afaka lesikhiya. Uma asifaka lesikhiya wase uyabamba omdala wensuku, wabamba ama-handles amabili, lokusho ukuthi kwaki-double door le. Wasuyavula, wathi makavula lapho kuleyo ndawo leyo waphinde wangibheka, wasuyangibiza wathi asambe Joyce mntanami. Wathi makangena lapho bazalwane kwase kungasabhekeki indlela besekahamba ngayo, kwase kugcwele inkazimulo yodwana. Kunama-rays ama-colors anjenge-rainbow, orange no-yellow no-gold lebekulapho nje. Angasabhekeki nasewubona lapha enzansi ey'ncatheni la ngemuva ukuthi kusenemuntu ohambayo. Wahamba chubeka njalo anginomeza, ngachubeka mina ngahamba ngamadolo. Ungathi sengena ngiyafuca njengengane ka-5 years noma to 6 years, lapho 7 years, kuleyo ma-ages lawo. Ngathi ngiyabuka lapho mina sengibheke ngibuka phansi. Lapha phansi kwakuglitterisha kukuhle, kuyiglasi. Lo bondo ngathi nalo luyiglasi, ngathi nama-tiles nangala sekugcineni amahle, amakhethini asekugcineni. Wachubeka uJesu wahamba wahlala esihlalweni sakhe sebukhosi, angasabhekeki lapho. Wachubeka njalo engibiza, athi woza mntanami. Ngachubeka lapho mina ngihamba kancane ngiyabuka enhla nenzansi, ngibuka all around le ndlu esengene kuyo. Ngachubeka abazalwane ngihamba ngafika ey'nyaweni zakhe, ngabhekisa ikhanda phansi, ngabhekisa ngawa khona, ngoba ngayithola ukuthi le ndawo le akafanele ukuthi indawo lena bengingaba kuyo mina. Wafike wangithatha njengengane, wangiphakamisa, wangishwila masinyane, wangibeka ethangeni lakhe langesekudla, ngabheka lembili. Engakubona lapho kuleyo ndawo ngesenxele sami ekoneni ngabona izingelozi lebesihlabela ingoma, nayo ingoma etholakala lapha ku-Revelation chapter 4 bazalwane. Ingoma ekhuluma ethi uyingcwele, uyingcwele, uyingcwele Nkosi uNkulunkulu Somandla. Labekhona nalokhona nalozayo. Njalo nje bazalwane, noma ngifika la ngiyithuthumele ngithi Nkosi, ngakuzwa wayihlabela le ngoma le ney'ngelozi. Bachubeka zahlabela iy'ngelozi zawoshipha lapho, zidumisa uNkulunkulu, zidumisa kunye noJesu Kristu. Nami ngajoyina la khathi. Naku-ke abakwenza bayihlabela le ngoma bazalwane ngesingisi nangesiswazi, because
ngoba mina ngichamuka eSwazini bazalwane embabane. So yachubeka-ke yahlabela izigelozi lapho zihlatshelwa le ngoma lezi zidumisa uNkulunkulu, zabuya zayihlabela nangesiswazi. Emva kwaloko bazalwane ngabona abantu abawu-7 bangena lapho kwakuba Abraham, Isaac, David noJakobe bangena nanabo noDavid. Bangena bazalwane baya lapha bayohlabela nabo Isaac bayohlabela kunye ney'ngelozi bachubeka badumisa. Kuze umuntu wangitshela lapho ukuthi bobani laba. Ngazazela mina ukuthi wo laba obaba Abraham. And uma ubabuka lapha ithi izwi likaNkulunkulu bathi labaningi bakhona mase bashona beba over bo-80, 90, but lapha uma ubabheka beba lapha kubo 35, 45 years. Ngiye ngisho njalo bazalwane ukubekisa uma ngithula libona lobufakazi lobo, ngoba bude lobufakazi, kodwa ngithintwa nginabufakazi obuthulwa ubrother Enigma la. Awubufana ncamashi ukuthi uma usezulwini bazalwane kuze umuntu ozokutshela ukuthi yini le, ngoba vele ukamoya, uhamba ngomoya. So zonke izinto zakhona ziyaphuthuma nje, zingulezo nje empeleni, angazi ngasichaza ngithini. Kodwa kulobo bufakazi bazalwane kusadunyiswa lapha uJesu Kristu wase uthepha inyawo lakhe wathi ta ta ta. Uyabona ingoma uma imnandi, ngabheka phansi ngabheka lo nyawo lwakhe ngabona ukuthi ubaba uyadumisa. Kodwa lapho ikhanda lakho alikhona ukuthi ungasuluka ubuke eceleni uzobona yena ubuso bakhe noma inkazimulo, ngoba akabhekeki. Sengibheke ngqo embi kwami lapho ngibheke khona. Oh, nembala-ke bachubeke-ke bahlabele athi uJesu, Joyce mntanami, mine-ke ngihlala endumisweni. Uma nina bantu bami ningidumisa nisemhlabeni, mina ngizakwehla ngizawunethethelisa iy'dingo zenu. Bazalwane, uyafuna uNkulunkulu wethu ukudunyiswa, uyafuna ukudunyiswa. Hhayi nakho lesekwenziwa emabandleni namuhla, asimdumiseni. Emva kwaloko bazalwane wathi kimi ufuna ukubona bani? Ngathi mina baba ngicela ukubona uJosefa. Wathi wo mntanami awunembala. Wase uyangena uJosefa naye ahamba majestically bazalwane, wayojoyina the group lapho echubeka ihlabela. Hey, indlela bebehlabela ngayo ngisengase ngabezwa bazalwane, and there were no instruments there. Bebahlabela ngama-voices abo. Uzwe lokuthi kuyaheleza, kunomoya omnandi le ndlela badumisa ngayo. Ngambona uJosefa lapha agcoke the coat of many colors yakhe. Ngathokoza emphefumulweni nami ngibheka lapha. Amuhle handsome-kayo. Ajoyine lapha naye ahlabela. Bachubeka abazalwane bahlabela. Wase sokuthi uJesu Kristu, sukuma mntanami ngizokulayela nakho. Sahamba abazalwane sangena kwenye ikamero. Sathi masingena kuyo le ndlwana encane leyo, ngesenxele sami ngabona itafula lebelincane nje likathi lifishane, lalinema-crowns amathathu ehlukene ngamasayizi nobuhle bakhona behlukene. Ngathi baba yini le ma-crowns? Mina ngicela naye enkulu. Wathi ubaba ufuna leli enkulu mntanami? Ngathi yebo. Wathi wo Joyce mntanami, kuzawufanela uyisebenzele le crown enkulu. Ngakuzwa-ke lokho bazalwane ngathinteka ngathi njani nje, kodwa akalinganileni baba nje lama-crowns. Wathi uJesu Kristu, wo mntanami, lolo uzawuthola lenkulu ngunangi osebenze kakhulu. Lona lozothola esemkhathini ngile ngimbonako ukuthi uyashikaneka ngami nangubaba. Uyakuzwa lokushikaneka akhuluma ngakho? Ukuyikhandla evangelini bazalwane, ukuyikhandla kuyo yonke into, ukhahlele noma isimo singavumi, kodwa uthi wena lokhu uKristu nami ngihamba naye. Wathi kulokwesithathu kuleyo encane ngilabo lengizawubenzela umusa. Kwakungathi uphethe amakhiya afuna kuwa lamakhiya wawabamba ngaleyo ndlela yemusa. Nanko amazwi awasho bazalwane. Kwathi ngesekudla sami ngabona umnyango lo wawuvulwe kancane.
Ngawubheka lo mnyango usavuliwe bazalwane, kwakwendlula abantu abagcwele iy'ngubo ezimhlophe, kanti futhi ezandleni zabo baphethe iy'ngubo ezimhlophe. Basasiphethe lezi ngubo ezimhlophe lezi, babhizi bathungana lezinye, okusho ukuthi bathungela mina nawe esisemhlabeni. Kodwa uma ngabe wena uyarivesa ekukholweni, uyalahla, izawubekwa ingubo yakho, or noma okukanye inikwe omunye, ngoba wena so-backslidile. Angibabonanga abazalwane laba ebusweni, angilayelwanga ubuso babo, kodwa bona ngababona babhizi behlaba enyuka, ngingakhoni ukubheka ubuso ukuthi bobani. Sasuka bazalwane, sasingena endaweni enye efana nalesithombe engisanda kusibheka la asifakile ubrother Enigma, ngiso lesi esenza ukuthi ngizithule lo bufakazi. Bazalwane, sathi mangibheka lapho wangena uJesu Kristu, sangena nami ngangena ngamlandela, ngabona itafula ebeligqetshiwe elicishe lifane nalona leli lalesithombe esilangenhla akhuluma ngaso ubrother Enigma. Bazalwane, ngathi uma ngibhekile lapha, the table was well prepared bazalwane. Itafula aseligqetshiwe kahle, kuze bekungekho la tafuleni, ngisho amaglasi, ngisho yonke into. Uyabona uma uye epalace noma uye ebukhosini ukuthi izinto zakhona zigcetshwa kanjani, kwakunjalo-ke. Noma kuzoba ne-banquet yo-president, yayinjalo le nkulumo. Konke kwasekulungisiwe bazalwane. Ngisabheka lapho kwakunevasi enhle enkulu evumela ukuthi ungathela nami ngithele, anybody at any moment at any time. Safike sema-ke bazalwane la, wahamba uJesu Kristu wayohlala ngenhla ngale kwaleli tafula. Mina ngafike ngema ngala koneni on the right side leli kona, ngabuka iwashi belapha phezulu ngo-2007 September, uma ngibona ngibonisa lo mbono. Lathi malapha leli washi ngalibheka lalithi 5-2 5-2 bazalwane, ngambona alishongo leli washi ukuthi 5-2 bani, kodwa isikhathi besibekiwe kwakungu-5-2. Ngaqhubeka ngalitadisha leli washi bazalwane, ngalibheka ngalibuka, ngaba sengiyalibheka wabemile 5-2. Kwase kuchamuka inkungu ngathi yalivala. Ngaphinde ngachubeka ngabheka uJesu Kristu ahleli ngale ngenhla. Ngase ngiyabuza, babi abantu bakho emhlabeni bonke bazonela la? Wahleka wathi, yebo mntanami, bazonela. Ngase ngiyema-ke ngimele phela ukuthi uzawuthi donsana situlo uhlale, because kwakunesitulo ngesencele nangesekudla yonke indawo, bengingadonsa isitulo ngihlale noma ngikuphi. Ngachubeka bazalwane ngema, ngagcine ngibuzile mina ukuthi, baba ngicela phela ngizawuhlalaphi mina la, ngoba solo ngimile phela akanginiki isitulo. Wathi, wo Joyce mntanami, ufuna ukuhlala kuleli tafula leli? Ngathi yebo baba. Wathi, wo wena uyawuhlala kuleli tafula leli, wangenza intando kababa. Mntanami, uyawuhlala kuleli tafula leli, wangenza intando yami. Niyaweza la magama bazalwane. Ngachubeka bazalwane ngema, angihlalanga ndawo. Nako asakhuluma la magama, ngiyabamba itafula mina ngizama ukubhalansa nje, ngiyasima ngizwa cha. Ngathi hawu, kwenzekani la? Ngabona bazalwane kuvuleka isitulo, kuvuleka iplete. Njengoba asho nje ubrother Enigma bazalwane, lezi zinto ziyazenzekela ezulwini. Lokusho kwekuthi umnikazi waleso situlo abefa emhlabeni, kulungiselelwa yena kuleyo ndawo. Kodwa-ke angiwabonanga amagama abhalwe kule situlo ngasinye ngasinye, kodwa lokhu kwaqhaza kona ukuthi ofayo emhlabeni afele enkosini, isitulo sakhe siba ready ukuze alungiselele i-banquet. Ngiyethemba bazalwane ngivakala kuleyo ndawo. And ngakunotha-ke bazalwane konke lokhu, ngakubhekisisa ngabona ukuthi Nkosi, nganaka nokuthi yini ubaba waphinde la magama. Ushido njalo kuma-crowns nakule tafula uphinde uyaphinda futhi.
yangithinta le ndaba. Sengilapho-ke azawuthi uJesu Kristu, Joyce mntanami, ngikutshelile konke ebengifuna ukuthi ukwazi, ngakulayela konke. So manje ngizawufuna ukuthi ubuyele emhlabeni uyawutshela abantu bami ukuthi izulu likhona kanye nesihogo sikhona. Ngamangala njani nje babe, ngiyotshela abantu ngibatshela ukuthini? Wathi abangikhonze ngekweliciniso. They should worship me in truth. Abangikhonza ngeqiniso abangikhonza. Waphinda kathathu la magama abazalwane. Wase sawuthi ngathi babe ngibatsheleni nje. Okunye wathamba utshela abantu bami emhlabeni ukuthi abathandaze bangaphezi. They should pray unceasingly. Bafunde izwi ngoba lona lisivikelo nesikhali sabo. Izwi. Ngiyamthanda uNkulunkulu bazana ngoba usifundisa onke lamalanga. Ngisanda kufunda lenye indaba la kuba benisibanda ukuthi uNkulunkulu ubeke izwi elikucala ngisho kunegama lakhe. Angazi noma niyangizwa yini. Ngiyinakile le nkulumo nalishumayelo ngathi uyazi babe ngikhona into engiyifundayo la. Ubeke izwi. Izwi leli kufanele thina sihambe ngalo. Laligcinile walilondoloda ukuthi thina besikade singaphila ngalo. Ngoba konke kusezwini. Wathi hamba uyotshela abantu bami ukuthi abavuselele uthando osoluphelile emhlabeni. Bavuselele uthando. Yebo. Bendlulele bakhonze mina ngedwa. Mina nguNkulunkulu ongabhikwa. Bude-ke lobufakazi bazalwane abucali la. Kodwa nje kulokhu okungithintayo ukuthi asengisherishe nabazalwane lengcingwana le. Ukuthi ucinisile ubrother Enigma, lezi zinto ziyazenzekela uma usezulwini. Konke kuyakhuluma. Kangange ukuthi uzoveza le ndaba yokuthi konke kuyanyakazela. Wazi wangilayela mina nensimu. Insimu yazi insimu la kulinywa khona ummbila. Kodwa lena kwakuyinsimu le yezimbali. Ezinkudlwana nezincane. Okwangimangalisa ngalezi mbali lezi. Zazinobuso bomuntu. Wawubona lokuthi imbali ngiyayibona imbali. Kodwa ungathi kunento emuvayo la mlonyeni. Ungathi nala ngenhla kunento ungathi nemehlo. Yebo bazalwane. Laba ngabantwana ababulewe emhlabeni. Through abortion. Through ukuvikela. Ukuhlela imindeni. Naku esikwenzayo. Nalokunye ongakucabanga. Basezandleni ezifudumele. Babuyele kumnikazi wabo. Thina ngala sibabulele. Ngakho konke esikwenzayo. Bengingakafike ekungcingwana lapho bazalwane. Kodwa la engikulandile. Ngilande nanka amazwi la avakala lapha encwadini yesambulo chapter 4 yena lo chapter 4. Ethi emva kwalokho ngathi ngiyabuka ngabona umnyango uvuliwe ezulwini. Lizwi lekucala lengalizwa likhuluma kimi lalifanana nelelicilongo lathi yenyukela la ngiza kukukhombisa lokho lokufanele kwenzeke emva kwalokho masinyane nje kumoya kwabonakala ezulwini kume sihlalo sebukhosi kukhona bekahlezi ngakuso naloyo labehlezi kuso abenebuso lobukhazimulako kwelitshe lejaspe nesadiyusi. Lesihlalo sebukhosi sasithungelethwe ngumushi wenkosazana lo ufanana
nelitshe leli luhlaza leli ligugu. Ngiconze nje bazalwane ukuthi ngiveze la magama lawa noma ngizama ukuzunda bazalwane, ngizamela ukuthi wonke umuntu acishe ngathi uyangizwayizwa. Yebo bazalwane, ngawo la magama nje enginawo ukuthi izulu likhona nesihogo sikhona. Kukaningi ezwini lakhe akhuluma ngaso isihogo, kukaningi akhuluma ezwini lakhe ngalo lizulu lakhe asethembisa lona. Ngakho asiciniseleni bazalwane, siqiniseke kuloko lesikukholwako. Ngeke liciniso. Uyazi nje ngiyabonga nekuba kula ma-groups engikula kuningi nanamuhla solo siyafunda. Asiyekeli ukufunda ngezinto azibekele zona uNkulunkulu ngoba ubheke kahle kahle ukuthi sigcine sifikile babazalwane ekhaya ezulwini lapho asethembisa lona. Kodwa uma uphinde ubheka lo mdlalo odlalwayo, lezi zinto ezenzekayo emabandleni ezibuhlungu nakangaka, uze uhawukele lelo bandla. Kanti inkinga yinye nje. Ibandla lithathe izinto zasemhlabeni lazifaka ekhathi endlini yokukholwa. Ngiko sekunje. Ibandla alihambi ngamoya. Ngoba kube belihamba ngamoya, ngabe belizawubheka